Nemojte nasjedati na sve i svašta. Na istoj smo strani. Pozdrav dragi ljudi, ja sam Mato Topić, dobrodošli u novi video. Želim kratko samo prokomentirati nešto što je ovih dana diglo prašinu, uzbrukalo je ono što kažu duhove i želim progovoriti tko je na čijoj strani i što je ono što bismo trebali, odnosno mogli učiniti i kako bismo mogli izrealizirati ono što se vrti sve ove 2 godine, a to je tema, dakle, slobode koja nam je na više načina oduzeta, to je dakle neminovno. Sad potrebni su određeni alati, načini kako bismo do te slobode došli. No što je to što je toliko uzburkalo tu neku javnost? Pa vidite ovako, dakle, jučer, odnosno noćas, došli su prosvjednici pred kuću našeg ministra Vilija Beroša, kuću gdje živi sa svojom obitelji, gdje živi sa svojom ženom i oni su tamo uglavnom otišli iz razloga u znak protesta. Dakle, ukoliko roditelji žele vidjeti svoju bolesnu djecu u bolnicama, moraju imati COVID potvrde ili onaj test da su negativni. Dakle, to je u svakom slučaju nešto što je grozno, nešto što je tema o kojoj bi se ne samo dalo razgovarati, pričati, već nešto gdje se upalio alarm da se hitno nešto poduzme po tom pitanju, da se to ukine. I dakle, danas naš također političar Marin Miletić je prokomentirao to na način da strogo osuđuje dakle odlazak pred kuću bilo koga, pa tako i ministra Beroša, i rekao je da to nije način. Sad, Marin Miletić, osoba koja je toliko kroz ove 2 godine, a i šire, evo, kroz sva djelovanja koja su bila onako izložena javnosti, možda je osoba koja je najviše od svih javno prozivao i ministre i stožeraše i razne koji su donosili onako puno puta neke mjere ili neke stvarnosti koje su, dakle, ne kontradiktorne, već puno više od toga, i to konstantno traje. Do dana današnjeg on je ustrajan, ne šuti, govori ono što mu je na srcu i stao je i zauzeo se za maloga čovjeka. Sad pazite ovako, on je dakle danas progovorio o tome da postoje određeni načini legitimni koji mogu konkretno donijeti neke promjene. Ako bi govorili o tome da li on na strani roditelja, na strani malenih potlačenih ili na strani nekog političkog vodstva, dakle, mislim da je uopće to glupo pitanje, da je sasvim jasno da je na strani maloga čovjeka, isto kao i po pitanju ove situacije. Samo je progovorio da ovaj način odlaziti nekome kući nije način. Ali ukoliko želimo nešto zaista promijeniti, to može samo se dogoditi legitimnim putem. Što je i on spomenuo, a to je stvarno jedna tužna činjenica. Mi koji toliko želimo promjene, mi koji toliko kukamo, ne valja HDZ, ne valja ovo, ne valja ono. Dakle, ljudi, 60% stanovništva nije izašlo na izbore. Dakle, za tih 60% očito je sve super, očito je sve idealno i jedini način, mjesto gdje oni djeluju su tako Facebook komentari, YouTube komentari, Instagram komentari, i to je dakle klasično pljuvanje. I znate što se dogodi? Kada ti gledaš neke horror filmove, evo dajem ti sada jedan primjer, karikiram onako na slikovit način, neki horor gdje sve pada samo od sebe, ukleta neka kuća i tako dalje, ti nakon tog horror filma, barem ja, na primjer, to mi se događalo kad sam bio dijete, ti kad si sam u kući, ti čuješ puknulo tamo nešto, ne znam, u parketu, odmah misliš neko hoda, zaškripila vrata, udari malo vjetar od roletne, evo neko ti kuca sada na prozor. Dakle, kada si ti svoju nutrinu nahranio prljavim, nečistim, lošim, ružnim onim slikama, ti ćeš sve ono što doživljavaš na nekoj dnevnoj bazi ili ti noćnoj doživljavati kroz prizmu onoga čime si sebe nahranio. Mi, dragi ljudi, moramo biti svjesni te činjenice. Dobro smo se nagutali svega i svačega unazad 1-2 godine. Konstantno crnilo nam se servira kroz tisak, kroz medije, kroz sve ono što obuhvaća neki medijski prostor. Konstantno, bilo nešto dobro ili loše, uvijek će se protkati ona nit da je, ako je nešto dobro, iza toga stoji neko loše, neki interes. Ako je nešto loše, onda to ide se još onako uveličati i konstantno kao psima hrana, tako se nama servira kroz medije prljavo, loše, negativno. I ako jedan Marin Miletić, koji se toliko založio za maloga čovjeka, dakle to ne znam evo tko je mogao a da ne primijeti, danas je izjavio samo to da takav način nije pravi način.
Zašto niste izašli na izbore, zašto niste na legitiman način dali svoj glas da se nešto konkretno promijeni, da ti ljudi ne budu na vlasti. Vi ste ih izabrali, sad nećeš ići na način da ideš nekom razbijati kuće, ići mu pred kuću i tako nešto, već moramo se boriti legitimnim, dopuštenim sredstvima, alatima koji su nam dani, da se borimo za istinu, za slobodu. Samo u tom smjeru on je to izjavio i odmah naravno poput kiše spustili su se razni komentari da je on sebe prodao, da on traži interes, da on traži neku koaliciju, možda potencijalnu kroz neko vrijeme, da je zaboravio malog čovjeka, da ne mari za roditelje, da ne mari za narod, da misli samo na svoju guzicu, da je izdao sve. Pa ljudi, ja se stvarno pitam, jeste vi normalni? Ja sam htio snimati evo danas i toliko sam umoran da sam rekao da neću i čitao sam ovaj članak, čitao sam te komentare i gledam je li moguće da ljudi koji su do jučer, prekjučer dijelili sve njegove izjave, sve njegove govore, govorili sve najbolje, odmah nakon što su ovo vidjeli, odmah su krenuli u pljuvačinu. Samo zato što je tu izjavio konkretno da nije za takav način. Ljudi, nemojte to raditi. Pa taman da i netko pogriješi u nekoj stvari, u nekoj izjavi, neki su se uhvatili toga što je on sada neke ljude blokirao, što je izbrisao neke komentare, to je njegova slobodna volja. Zamisli sad da se toliko trudiš, da toliko gineš svakoga dana. Ti ljudi koji su kao bili uz tebe, popljuju te radi nečega, izjave tamo kroz te komentare, ne znam ti šta sve ne. Možda je čovjek toliko eksplodirao, odnosno pogodilo ga je to u dubinu, onako zato što je također čovjek, da je te ljude jednostavno maknuo zato što ne želi na taj način komunicirati. I ako nakon svega komentiraju sa takvim stvarima, to je onda tako žalosno. Takvi ljudi naravno da su promašili cijelu onu bit, cijeli onaj smisao, a poanta svega je bila samo u tome da nije takav način pravi način. Da li je Marin Miletić na strani Vilija Beroša i takvih, on koji ih i dan danas proziva, argumentirano se suočava sa njima, traži raspravu, govori da ne rade dobro, govori da su donijeli razdor, da su zbunili čovjeka. Ti sad misliš što je on izjavio samo da to nije pravi način, šta prodao se, za šta se je prodao, šta mu to treba i fali toliko u životu, a da to sad trenutno nema. Ljudi, nemojte nasjedati na sve i svašta. Sagledajte malo sa neke druge strane. Ja znam da smo ludi, šta nam se sve servira i kakvi načini da meni neka dođe. Evo neki dan sam bio u tramvaju, doslovce nisam imao masku, samo jednu stanicu sam se provozao, tramvaj bio poluprazan ili ti polupun. Neki tamo čovjek meni masku, šta ćeš napraviti, sve ćeš nas zaraziti. Znaš šta mi je došlo u tom trenutku? Došlo me da mu vilicu odvalim tamo do Slavonije. Ali s druge strane, to nije način. Šta ćeš time riješiti, nećeš ništa. Legitimni, dopušteni načini su nam darovani. S njima trebamo se služiti, dići svoju guzicu onda kada treba. A ne iz šupljeg u prazno. To ne vodi nigdje. Dakle, progovorio sam o ovome zato što želim biti podrška onome koji je na drugi način, podrška malenima koji se zalaže toliko vremena i želim vas pozvati da ne sudimo onako na prvu, već da s druge strane pogledamo malo objektivnije zato što smo na istoj strani. Na istoj smo strani, ne ide nam u korist i ne stoji nam lijepo da smo mi koji su nam isti interesi, oni temeljni ljudski na srcu, da mi se koljemo jedni među drugima, a zapravo neprijatelj konstantno stoji i njemu to i paše, njemu to odgovara. Svako dobro vam želim od srca, evo tko nije slobodno pretplatite se dole na kanal da kanal može rasti, ova naša obitelj, ova naša razmišljanja, priča koja će u svakom slučaju nekako donositi dobro našim životima i da to dobro možemo onda dijeliti sa drugima. Držite mi se, čuvajte mi se i vidimo se brzo. Aj bok.